الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sanglitiwan puji pamahatut sihi maha tinggi Allah, Tuhan sin kita ni maha mulia, Tuhan baing ulungun lagi baing ampunun. Salawat salam hajungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na in ahli na iwan sin kasahabatan niya, iwan na sin umat akhir zaman, nangga kayunggong masiharaakan niya kakahinang niya iwan sin mga sahaba niya. Bihaon mga palanggungan namo, mga maastay, manghud na mga pag-iman, in pangadjian ikatukbal namo kaniyo, kahalan sin sambahayang sintaw halawom kasigpitan, halawom udhur, fi salatil ahlil a'dhari, sambahayang sin mga tao halawom sila kasigpitan, halawom sila udhur. Ahlul a'dhari hum, in mga tao halawm sin kasigpitan, ang halawm udud, hikaysa niya al-marda, marda wal musafiruna wal khaifuna alladhina la yatamakkanuna min adai salati ala sifati allati yuaddiha ghairu ma'dhuri. Tao nasasakit, tao magtutulak-tulak, tao ang kiyabukaan, amuin di sila makatunay, makatutog tumunay sin sambahayang, atawa kan wayroon ding hama kahanungan, hikatunay nila in sambahayang yaon, biya sin sipat, hitunay siya hawayroon udun niya, wayroon kasigpit niya, wayroon problema niya. Faqad khaffafa syari'u anhum wa talaba minhum an yusallu hasba istata'atihim, وهذا من يسر هذا الشرع وسامعتهم فقد جاءت لرفع حرج. Dengan sebab yan pialuhay sin syara kato niyo, piangayo kato amun hipasambahayan tadsa kita hari indi inaing kakausan sin kita niyo. Amun yan in pagpaluhay sin syara sin Islam, hasupaya sadya di makaligwat, di makarugat in manusya hari niya hikatunayin sambahayang. Paano sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الْحَرَجِ, wala namo iyawn hinang kaniyo in agama amun hikasigpit kaniyo. Atin in agama Islam maluhay. Hikarwa parman sinallahu ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. In kawayan sin Allahu ta'ala, in kawayan sin Tuhan niyo, doon kanyo amun kaluhayan kamo. Atawa kani kaluhay kanyo, bukun in kawayaan sin Tuhan niyo, amun kasigpitan kamo. In parman pa sinallahu ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Diin Allah subhanahu wa ta'ala lumukos hakin hawasin mano si hari niya kakausan. Hapar mang pasinallahu ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Amuinin qaidatu syar'iyah, mayta manjariin mano siya tumunay sin sambahayang hariin diin na inhal, kahalan niya, hakabuhi niya. Salugay in akal niya, dain doon mimikit hautok niya. Adapun bangin mano siya, wayroon na akal, magkalawa inyadto, wayroon na siya kawajiban. Sa biyasin nasabot ta, tao nasasakit, tao magtutulak-tulak, tao on kiyabukaan, bang yaon pa akal niya, insiyan kawawajiban tumunay. In hadith sinjungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi amrin, fa'tu minhu mastata'tum. Apabila raakun takamu sin pakaradyaan, artinya uno-uno na daakan, in pagyanong bi amrin ini, tumtumun na to, minsan pa bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ini daakan na rin Allah ta'ala. Hanggang na lang sin mga ulama, biyasin agasin mo Shafi'i,
in hadith, hibaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan wahira kana sinallahu ta'ala. In ma'na ding Allah ta'ala amurakuman in himumungan ding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amurakuman in piagbidaan sin hadith iban sin Quran, anna al-Quran tutla fi sala o yutla fi sala wal hadith lam tutla. Basahon in Quran pagbasahon siya sambayang adapunin hadith di. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila raakon takamu sin ununo na rarakan pagkaradyaan kakahinang fa'tu tunayan niyo yan doon mas tatatum diin na in kakausan niyo. Ila ghayri dhalika min an-nusus allati tubayyinu al-fadlallahi ala ibadihi. Iban na ring mikyan baita kaybanan baita Quran iwan sin sunna amuin nagpatarang kato sing kalabihan sinallahu ta'ala maun paipon niya. Di nga sabab yan, o min dhalika ma nahnu nusaddidul hadith anhu wa huwa kayfa yusalli man qama bihi adrun min mardin aw safarin aw khawfin. Kumawa kita niyo sumandig kita, atau akan kuma kita niyo dalil di nga hadith, atau akan jima to hajungjungan ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bang biyadinin pagsambahayang nila. Biyadinin pagsambahayang niya, amuin hisiyusin timidog. Hisiyusin timidog, sumambahayang halaw siya sin udur, halaw siya sin kasigpitan, biya na sin tao na sa sakit, tao pagtulak-tulakan iwan aun kiyabukaan niya. Awalan, panagnaan, salatul marid, sambahayang sin tao na sa sakit. Inna salata la tuturiku abadan, bunato din sambahayang di siya manjaribinun sin hambuok muslim. Abadan, ditod siya manjari hiwin. Fal maridu yalzimu an yuaddiya as-salata qa'iman. In taon na sa sakit, subay ratud, subay yalzimu atinya patut niya hitunay in sambahayang nagtitidog. Wa in ihtaja ila i'timadi ala al-asa wa nahwaha fil qiyamih. Minsan, bangsaw pa magkakalagihan, hataw na sa sakit, suwayra, patut dahi tunay niya, nagtitinog. Bangsaw pa magkalagihan niya, tubat suway siya aun sandigan, aun kaputan biya na mga tungkod, at tawa uno-uno na, hasupaya sa makatinog, falabas bitalik. Wayra to problema niya. Basta hikatunay niya, nagtitinog. Lianna ma la yatimul wajibu, illa bihi fahuwa wajib. Sabab mayta sa lugay in wajib di mo yaon siya matangbos masampuna masi siya kaya wajiban. Di masi siya wajib kay mo. Hangkan na yan tubang taon na sa sakit, hati na in sakit niya bukod na tudbiya sobra. Kakausan niya timinog, salta, hati niya kumawa siya tungkod at tawakan sumandig siya pauno-uno na sa sandigan, maman siya makatindog, ina to suway niya hinangon. Suway niya hinangon. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ na bang di makakaos timindog in tao na sa sakit, di siya timindog, di siya makakaos timindog, magsambahayang, at tinay maksud timindog magsambahayang, di siya makakaos sumambahayang nagtitindog. Di anna ajaza anhu aw shaqqa alayhi aw khifa min qiyamihi ziyadatul mardin aw ta'akhuru bur'in. Sabab mayta malammas siya, di siya makakaos at tawakan mabuga siya, mahanggaw siya, nagdurwarwa siya, timindog, adakala, sumungin sakit niya at tawakan lumukay, mahunit siya kaulian. Tinamalukay siya kaulian. Yan. Narendi fail yusalli qa'idan. At nasabot sumambahayang siya naglilingkod. Yan. Ada po din sambahayang naglilingkod, buko nilang tamon miubasin sara sumambahayang ko naglilingkod. At inmaksud din di pasambahayangon sadya ko naglilingkod, bang di mo na siya kakausan nagtitinog sintaw na sa sakit. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الريضة صلىها قائدا. Ittifakin mga ulama, isisuin di makakaos,
Inaunal tud aon ding ha mga ama di makakaus timinog sin sambahayang fardu. Sari lang tayo in sunnat aun waktin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasambahayang sa sunnat naglilingkod awayrun udun niya. Sabo kung tayo daranon ni sab hinangon. In fardu hati na rin sa makakaus sumambahayang nagtitinog na sumambahayang siya naglilingkod. Wala i'adata alayhi wala yanqusu thawab. Di iyat tuwali kunin iibadat niya tinari sa mahinang biyasin pagyan mag-ibadat ko di tay mo ni walik kay mo atawa kan di dagdagan in pahala mo. Wa yakunu hay'atul qu'udun hasba ma yasahal ali. Sabab mayta ingkiyaunan sinawin dagbus hantangan sin sambahayang naglilingkod siya amo na tinikaluhay kanya ha mga tao na sa sakit. Yan, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-syari'a lam yatlub minhu qit'adan khasatan. Fakayfa qada jaza. Sababin syara, launta, bukun niya timpiya ngayo hatao magsambahayang amuin palingkurun siya sa inkamaksuran na biyasin sambat, nagtitindog tuod hangkan na bangdi siya makakaos nampasayad to palingkurun. Bihan. طيب demikian فإن لم يستطع المريض على صلاة قائدا فإن لم يستطع bang di makakaos in tao na sa sakit sumambahayang nagdilingkod bi an syaqqa alayhi al-julus musyaqqatan dhahiratan sabab miumuka siya nagduruharo siya wang salimingkod amin biya kakitaan mo to dia o matarrang aw ajaza anhu atawa kan da'if malamma fa innahu yusalli ala jambihi na pasambahayang siya nagkukulang wa yakunu wajuhu ila al-qibla subaing kiaunan sin pamayhuan niya paharapon niya kiblat wal afdal bangsa pamain na sa sakit yaon di makakaos siya limingkod pasambahayangon siya hakiulangan niya sumagawa an yakuna al-wajhu ila al-qibla subay in pamayhuan niya harap pa kiblat wal afdalu an yakuna ala jambihi ayman sumagawa in afdal subay in biya pagkulang niya ito harap siya pa tuo wa in lam yakun indahu man yuwajjihuhu ila qiblati na bangso pa mawayroon ding doon tumawang kaniya in papaharapon siya madto pa kibla walam yastati' tawajjaha ilayha binafsihi iwan di siya makakaus humarap madtusinggin hawaran niya salla ala hasbi halihi na pasambahayangon na siya hari indiin in kahalan kakausan niya ila ayi jihatin harap misan harap pakain na in katudjuhan niya amo yatin pagpalukay kanya sinsyara fa idha lam yaqdir maridu an yusalli ala jambihi nawang sopama intaw na sa sakit di pa makakaos sumambahayang nagkukulang hati na si nagkukulang nagdaraya tu'ayyinu alayhi an yusalli ala dhahri hati niya suway siya amuin nagkakapang yani aun taon na sa sakit di siya makaraya suway siya nagkakapang sabab lang tayo nagkukulang bukon siya nagdaraob yan kimukulang siya nagdaraya. Nabang nyari kakausan in nagdaraya, pasambayang siya misan nagtatay ko. Dati na nagkakapang, yan tao, bihan. Mga biyabaw tutin taykod, biyabaw tutin mga wuli, na biyabaw tutin mga paa, sambil pa mga wuli pukay, nabiya din in karaya mo simbiyan taod bawtut, kadtoy kuno. Sa intaw kumapang, na yan. Naringa sa wabiyat to, pasambahayangon siya nagkakapang. Pasambahayangon siya nagkakapang. Biya din kahantangan niya, anya ko na rijlahu ila kiblati ma'imkan. Suwa inkiaunan sindua si kiniyato, harap pa kiblat. At inang katun niya biya yan. Bihati nantang sintaw nagsasambahayang, amuin bukon nagdaraya. Sa nambayang nagsintaw, nagkakapang. Wa idha salla al-maridu qa'idan. Apabila si mambahayang intaw na sa sakit naglilingkod. Wala yastati'u sujudu 'ala al-ard.
sumakawa di siya makakaos sumudyod. Aw niyan bihan. Makakaos na siya limingkod sa di siya makakaos sumudyod. Amin long tasakit mga riha mga tiyan ini. Aw salla ala jambihin aw dhahrin, atawa kan sumambahayang siya nagdaraya, atawa kan nagkakapang kabiyasin na sabot tayo ito, fa innahu yu'mi'u bi ra'sihi lirruku'i was sujud wa yaj'alu ima'a lis-sujudi akhfada min ima'il lirruku'. Dahil di bunal tuod papag signalon na hadya siya isyara biyahantang mag amin imagine niya na sa jabihayan inunia bang siya rumuko iwan sin sumudyod. Mag-signal na hadya siya. Pag signal na nasadya, sumakawa in signal niya sin sujud suway siya nakabababa tuod dayng haruko. So pama niya bang ura kumanin maghibal bang so pama ka rumuko bihayan bang ka sumudyod bihan. Hati niya nakabibidda in pagsignal mo, in pag-andok mo, sin pagruko mo, iwan sin pagsujud. Wa idha salla al-maridu jalisan wa huwa yastati'u as-sujud 'ala al-ard, wajaba alayhi dhalik. Bang intao si mambahayang tao na sa sakit naglilingkod, bang intao nasa sakit si mambahayang naglilingkod, bangin tao na sa sakit si mambahayang naglilingkod, sumakawa makakaus siya, amin sumudyod palupa, wajib kaniya in sumudyod. Di siya makajari, di ito makajari amuin, mag-signal hadya siya umanukbihan. والدليل على الجواز صلاة المريض على هذه الكيفية مفضلة ما أخرجه البخاري وأهل سنن من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه. In dalilta sinjari in sambahayang sintaw na sasakit habiinin hantangan niya. Bita sin Imam Bukhari wan nasin kaywanan ding mga ahlu sunan tao magriwayat sin hadith ding kan Umran kiyaulungan sa sinallahu taala ibn Husayn qala kanat biwasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya subukulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal inagikaku salli qa'idan. Hati niya insayatu aun ding mga muskila biya na lang tanasakit lang niya salli qa'iman sambahayang kau nagtitinog fa in lam tastati bang mudi kakausan fa qa'idan na naglilingkod fa in lam tastati bang mudi kakausan fa ala jambika na hakulangan mo bang mudi kakausan limit naglilingkod hakulangan mo tunayan sa bahayang. Fa in lam tastati fal mustalqiyan bang di mo pa siya kakausan hati niya misan dakuman amun di mo kakausanin nagkukulang mag-isyara na sadya kawa sa babing pagyan mo sa amun din doon kaholom sin amun hakulangan ko mawaya kaw himiwal sa di kahon makahiwal amura kumanding ha mga umin himiwal biyahan mura kumambihad to. Inagisyan Allah subhanahu wa ta'ala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Suratul Baqarah. Wa huna yajibu tanbihi ala anna man yaf'aluhu ba'da al-marid wa man tujra lahum amaliyatun al-jarahiyatun fayatruku as-salata bihajjatin annahum la yuqaddiruna ala ada'i as-salati bisifatil kamilatin. Dahil di suwaita himation patumtumun in mga sila himihinang deng mga kaiwanan tao na sa sakit amuin di sila lumayo sila di nila hitunay in sambahayang ini kana sin in hiraawa nila di sila makakaos tumunay sin sambahayang amuin sipat biya sin piyangayo sin Rasul at sin Allah ta'ala iwan sin sipat hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habukun siya na sa sakit. Aw la yuqaddiru ala wudu atawakan di sila makakaos magwudu. Aw atawakan li'anna malabisahum
najasatun, atawa kan in mga tamungon nila taka najis taka lumi, aw ghayru dhalika min al-a'dad, atawa kan hauno-uno na rin ha mga muskila problema yatto nasabot. Wa hadha khata'un kabir, in yatto kasaan dakula, lianna al-muslima la yazuju lahu tarku as-salati idha ajaza 'an ba'd shurutiha aw arkaniha aw wajibatiha, bal yusalli ala hasbi hali, faqala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Sabab bunnato din muslim di niya makajari hivinin sa bahayang, tinggalan sa bahayang hari saukat na rin na kakausan, in kaiwan ng surut hitunay, in karukun-rukunan, iwan sin kawajib-wajiban. Sumakawa pasambahayangun siya sinallahu ta'ala hari indiin na in kakausan niya. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab mataw din tao magdadaawa, biya na sinasabot tayat to, ang long na lumi ko, hindi ko makakanti. Sin najis, tamong kutaka najis, tumtumun na to sa lawain akkal yaon, suway rahi patunay ka to sinallahu ta'ala in sambayang. Laong sin kaybanan pa, wa ba'dul maridu yaqul, in kaybanan mga nasakit imyan, laong niya, Ida syufitu faqadaitu salawat allati taraktuha. Apabila ko lang niya umuli, ito na'y kumanin sa bayang amuin mga kiyabiin ko yatun hadi na siya makajari. Wahala jahlun minhum aw tasyahal, in mga yadto halawm sila kaawam atawa kanding hamang kapagpahil-pahil nila sinsambayan. Fassalatu tusalla fi waqtiha hasbi imkan, in sambahayang hitunay siya hawakto niya harin din na nga mga kausan sin kita. Wala yajudu ta'khiruha anil waqtiha, di mo manjari hipalit si hawakto niya. Fayan gal intibahul lihada, subay kita halawm sadya amuin panayo halawm hadya kita atensyon sin wakto. Watan biya alayya iwan subay resab kita magpatumtum kaniya. Yajiban yakuna fi mustasfiyatun tawa'iyatun diniyatun, subay wajib ang mga tao ka-hospital-hospitalan amin tao na sa sakit, in patumtumun sila sin kahalan nila, hipatunay kanila in sambayan, at tawakan baitaan sila bang biya din in kahantangan sin pagsambahayang. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanaring mga tao na sa sakit, di na sila makatunay sin sambayang nga sabab hindi nila kaingatan baha, at tawakan ding mga maliso sila magpangasubang biyadin, at tawakan guide sin liso nila tumunay sin sambahayang, biya sin kaliso nila sin halawm sila kakusog. Sumakawain tao tumtumun na to matibot mag-ibadat, namisan sila nasasakit. Tumtumun tawang sa pama nasasakit na kau, in kabiyaksahan mo kakusog mo, mabasag kau magsunnat, magsambahayang uno-uno na katan tumtuma, in sunnat yad tumasimasi kau dirihilan pala sinallahu ta'ala. Amun di mo na sa ikatunay, basta ikatunay mo na yung kawajiban kata, na mo yung salawatul khams, in mga sunnat yat wala mo kaya tunay tumtuma, masimasikaw diri lang sinallahu ta'ala, karayawan, biyada ko sin nagkasambahayang sin amuin halaw mo kakusog. So paman niya, in kahalan sinabukmano siya, sabuton tamuin hatagnaan niya, law niya, tumagna siya sumambahayang, makakaos siya timinog panaglaan niya to. Pag-uwas siya, dahil doon man nagtitinog siya, pag-uwas, di na siya makabalik, ang sa pagtinog niya bihan, limingkod na siya, pag-uwas, di na siya makakaos timinog magbalik, kasabab sin limang matawakan si mong ngimin para sa niya, narain dito, di na siya manjari, wala na siya amuin liyo ko sinsara, in patindoon. So pamatimag na ko, nasa sakit, lang tawihan, timag na siya, si mambahayang nagtitinog. Aha, di mo na siya man nagruko, nagsujod, paglingkod niya, suman siya timinog na siya makakaos, timinog, sabab diya ngiminin para sa naroon na siya, ha? Paglilingkuran. At tawakan timag na siya naglilingkod, nagruko, sujud man siya, pag-uus, pagbalik ka tuya, damit ka namin pangatod niya, rin na siya makakaos, limingkod siya sumaday, minsan siya nagsasaday na. Bihaning kahalan sin pagparaan sinallahu subhanahu wa ta'ala mga tao na sa sakit, inagisintuan fattakullaha mastata'tum. Yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumakawa bang siya makakaus, wa in qadira ala al-qiyami wal qudi wa lam yaqdir ala ruku'i was sujud, biyan sinsabat makakaus siya limingkod atawa kan timinog sadi siya makakaus isab rumukoy wan sin sumujud
Inda hindi fa innahu yu'mi'u bira'sihi birruku'i qa'iman wa yu'mi'u bisujudi qa'idan. Yan. Ati niya umanok na hadya siya. Mag-signal na hadya siya umanok. Sino niya? Bihan. Bangsaw pa masya rumuko. Atawakan sumudyod. Uno-uno na nga mga feeling na ngunya alam sinsambayang. Signalon na hadya siya mag-anok na siya. Sabi na sinsambat, in ruko iwan sin sudyod, ayaw mo papagsibuwa in anok mo. In anok sin ruko, bukon siya mababatod. In mababatod anok sin amuin tao sumudyod. Adapun damikyan mang sa pamali da makakaos biya na sinasabot ta nagdaraya na haun-haun na yung kahalan mo. Haun saan tao ding mga biya sambayang biya still paralyzed in katanbaran niya sumakawain utok na yaon makatumtum siya makakila pa sa sin mga tao sa di siya makawisara utok niya rin makatumtum iwan sin pangatayan niya yaon, masira siya pasambayang pawad. Amun lang tari na siya makahati, makayan sumambayang, in mga family sabit, so sila makaingat. Ailan nila bihan, inamin hawak pagawot sin waktu, inamin tao na sasakit yaw na supaya makatunay siya. Misan siya di na makaisara bihan, mamanin utok na yato di marakan, imagination niya na sadyain parakan nung nabang biyarin pagruko sujud niya. Adapun bang intaw na sakit sarta na laway nakal, na wayron na ito problema niya. Wayron na ito problema niya. Dami ka intaw na amin nasabot na ini, amin pagyanon niya, walil maridi an yusalliyan mustalqiyan ma'a kudrati ala al-qiyam idha qalat tayyibun. Atawa isab intaw sumambahayang siya, amin haunon ning kahalan na biyan, iyanon siya sab sin doktor, amin tabibu muslimun thiqatun. Amin doktor muslim kapangandulan, iyanon siya la yamakkan ad-dawam mudawatuka illa idha sallaita mustalqiyan. Iyanon siya di tumutog di dumayaw yung pag-uwat mo o pag-uwat kay mo malaing kan suway ka sumambayang amuin mag-isyara na dya ka tawakan doon na dya ka hauno ning kahalan amuin di ka papaghiwalon mataod yaon amuin ni kasigpit kay mo. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam salla jalisan hina al-juhshad syaqqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam si mambahayang siya naglilingkod na waktu siya kaya sigpitan na unding ang mga masakit kaya na naman niya. Wal maqamus salatu fil Islam 'azimatun. Tindukan sinsambayang ha Islam sa lago-lago. Fayatlubu minal muslimin bal piyangayo to diyan ng mga Muslim amuin ipapatunay kaniya. Hipapatindog siya hakahalan amuin amo siwo dahin halawon sin nasasakit siya hari siya magkakaos yan. Bukon sa wakat na kaw na sakit, di mo nahitunayin sambahayang. Yan mga kiulungan sinulautan. Amo yato insipat sintao magsambahayang, halawon sila sakit. Tumtumon sing kita niyo. Di ikaw makakaos timindog, lingkod kaw. Di ikaw makakaos nimingkod, kulang kaw. Bangkaw rin makakaos nagkukulang, nagkakapang kaw. Sabang nagkukulang, paharapon mo inbay mo pakiblat, inlawi marayaw ang dapit pato. Bangsa pa makaw nagkakapang, ang katun mo dyan doa sikimo, paharapon mo pakiblat. Bihanan katun mamun kay nga tamo sa mga tao kumapang nang katun sa dyan doa sige paharapon pakiblat. Yan. Hari na kaw tud makahiwal, amura kuman umoy maghiwal kaya mo biyan mag-isyara na sa jakaw. Atin niya biya mag-anok umanok na jakaw. Bangkaw rumuko umanok kaw sa bukon biyadiin bangkaw sumudyod na babaon mo sa bihan. Diin ning kahalan kakausan mo ito sa lugay in akal mo yaon. Hipapatunay kay minsan bayang. Minsan pengkiaunan taka najis kaw. Misan pengkiaunan, di ka makakanti sintamungon mo, wala di ka makaayod, wayron tayam tubig makawa, atawa kan di ka manjari makausal sin tubig, damikan wayron taw magkawa kay mulo papagtayam mamunkaw, wayron makatawang kay mihisiyusiyo, sumakawa, yan inakal mo, hipapatunay kay minsan bahayang sinallahu subhanahu wa ta'ala, hawaitan na fattakullaha mistata'atum, ibang baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'amartukum bi amrin, fa'tu minhum mastata'atum.
Hinikaruan niya salatul rukab, sambahayang sintaw, nagsasakat. At tinaba sin mga tao magtutulak-tulak. Min ahli al-ardin ar-rukabun idha kanat ta'addal bin nuzuli lis-salati 'ala al-ardi bil hawalin aw matarin aw ya'jazu 'an ar-rukub idha nazala aw yakhsha al-fawatan رفقته أو رفقته إذا نزل أو يخاف على نفسه إذا نزل أو عدو أو صعب ففي هذه الأحوال يصلي على المركوب من دابة أو غيرها. Sambayang sintao hasat nagsasakat. Bangsa pa niya, miyamagad siya sa sakatan, mabuka siya, numaog kana sin ulan, kana sin malumi, kana sin aundeng ha mga kontra, at uno-uno na yung ha mga amuin hika juja na kanya, hika binsa na kanya, at awakan hika sigpit kanya, pasambahayangon siya sinallahu ta'ala. Dahil doon na sa sakatan niya. Sabab may ta, inini jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jimatu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam intaha ila al-mudayyiqin wa huwa wa ashabuhu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam simampay sila madto pa kahalan halom sila sing kasigpitan siya iwan sin mga sahabat niya. Wa huwa ala rahilatihi in siya taasin sa sakatan niya, taasin unta niya. Wasama'u min fawqin, tabaan yung langit na taas. Wa billatun min asfalin minhum, sumakawain hawawa nila yaon lupa pisak. Inatisin billatu ini amin lupa takatuwig siya, yani pisak, mapisak siya, malakat. Fahadaratis salatu, na di matong in waktu sin sambahayang. Fa'amara muaddina wa addana wa aqama. Nang diaksin Rasul sallallahu alaihi wasallam piya pagbang in magbabang, pagwas nag-iqama. Thumma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi. Pagwas simong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam paunahan. Taqaddama simong na sa paunahan dengan mga sahaba. Pagwas fasalla bihim, simambahayang na sila. Yu'mi'u bi'ima. Pagwas nag isyara na sa jabiya sin lang tabiyan imanok na hadyan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaj'alu sujuda akhfada min ruku. Pagubos in pagsambahayang niya, in pagsujud mababa deng sin paguno, deng sin pag ruku niya. So pamanabi sa sakatan kita, in pagruko mo bihan, in pagsujud mo bihan, bihad to, in kahantang niya. Nabiya da sina mga task plane kita, biya ini rin kahalan niya. Biya sina mga task plane kita, biya ini rin kahalan niya. Ha? Yan. Amuyat tulong ta. Sumagawa, wayajibu ala man yusalli faridatan ala rukabi li'udin mimma sabaqa an yastaqbila al-qiblata in istata'a liqawli ta'ala. Sumagawa, subay niya humarap siya qiblat. Wajib yato. Long sinala ta'ala, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Hain kamu patudjuhan nyo, paharapan nyo, pamaywan nyo, mari pa masjid haram ang kamu sumambahayang. Yan. Adapun, bangsaw pa madi siya makakaus, humarap madto, pakiblat, damikyan, hipapatunay ra harin diining kakausan. Diining kakausan. Damikyan bihanda isab. Wakadhalika rakibu ta'irat yusalli fiha bihasbi istata'atihim min al-qiyam wal-qud. Sumakawa damikyan in mga tao magsasambahayang atawakan tao mag-aakad ng mga plane, ng mga bus, bihad to resam. Sa inha plane iwan sinhabas, masi-masikaw kaya wajiban, hipatunay kay mo yung sambahayang nagtitindog. Ha? Nagtitindog. Min al-qiyam wal-qud, bang niya kakausan. Bang niya kakausan in nagtutuod, in nagtitindog na naglilingkod. Sumakawa damikyan, ipapalawag kaniya at tawakan paharapon sa kiblat. Nawang di niya nakakausan,
hawno na sadyain dakanan usin sa sakatan amo na dating kiblat pa karon kani. Diyan mga kaulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in alisin hadith pasambahayangon kita nagtitindog. Bang di ta kakausan naglilingkod. At tinahipalawag tud kay mo indahan amin makatindog kaw. Hari mo nakakausan na minsan da kuman naglilingkod. Hikatunya as-salatul musafir sambahayang sintao magtutulak-tulak. Wa min ahli al-adhan musafir dinga mga tawlong taon dinga mga mabugat kanya tawakan amin problema o dinga mga udur amo ning taong magtutulak-tulak fayashra'u lahu al-qasr salatin ruba'iyati min 4 ila rakatain siara sinallahu ta'ala insang bahayang amin upat yaon dahil nga upat, hinangon siya. Amin mga sambahayang upat-upat. Inhaupat yaon, hinangon sadya siya duwang karakaat. Kama dala ala dhalikal kitab wa sunnah wal ijma'. Biyan na sin kaway tasin Qur'an, iwan sin sunnah, iwan sin ijma'. Qala ta'ala, wa idha darabtum fil ardi, falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati. Apabila kamu nagtulak-tulak hagin lupaan, bukon na yan di na mahinang dusa niyo ataw kandi kamo makabakdusa bangsa paman niya bat tungaon niyo ataw kan pahawpuon niyo sa bahayang niyo yaani in sa bahayang upat hinangon niyo sa jadwa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fi safarin illa qasran. In Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam junjungan ta wala siya nakapagsambahayang hapag tulak-tulakan niya malaymkan hiyaw po niya sadya. Kasab. Hati niya upat, hinang niya dua. Wal qasru afdalu min itmami fi qawli jumhur ulama. In qasalun sin tao magtutulak-tulak in sambahayang afdal yaun. Deng sin jukupon niya in sambahayang. Hati na in mga isya, in mga dhuhur, iwan sin asab, upat, afdal bang siya nagtutulak-tulak hinangon niya na kuman dua-ruah. Wa fi sahihain ibang bita sin sahihain la furidat salatu raka'atain sabab maita na pardu in sambahayang dua ruang karakaat fil hadari was safar hapag hakatutog mo haula mo iwan sinapag tulak-tulak mo. Ayan sa long niya fa uqarrirat salatu safar sumakawa timutog in sambahayang hapag tulak-tulakan wa zada fi salatil hadar iwan gimanap in sambahayang ha katutog amon do nahulak. Law sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu as-salatu safarin rak'atan tamamuhu ghairu qasr in sambahayang hapag tulak-tulak duang karakaat bang mo siya jukupun bukon na siya kasar. Yan wa yabda'u al-qasru bi khurujil musafiruna min amiril biladihi in panagnaan sin paghawpo sin sambahayang pagwa na sin tao magtutulak dahing ha doon halawm sin hula niya lianna Allah abaha al-qasra liman daraba fil ard sabab miubah sin Allah ta'ala in tao maghawpo sin waktu bang siya nagtutulak-tulak ang hindupan. Wa qabla khuruji min biladihi la yakunu dariban fil ardi wala musafiran. Aminin beta ni Sheikh Fawzan. In taulong na wala pa nakakuha ding hula niya, di yato siya matawag nagtutulak-tulak, naglilihulakat, hagin lupaan. Bukod siya natawag musafir. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam innama kana yaqsuru idha ihtahalla. Sababin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haupuon niya sa bahayang apabila siya maka layo na makatulak na lang tawihan. Lianna lafdhu safarin ma'naha isfar sabab in pagyanun safar in ma'na isfar ay khuruj min as-sahara makawa na kamatupa desert. Yan may ta inilaw tayo ng desert pasalanin hula Arab na desert nawang di ka kun desert tinarakat sa nag-aamu-amu rayat to. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
ويقصر المسافر الصلاة ولو كانت يتكرر السفر. Haupun sin tao magtutulak-tulak in sambahayang na misan payad to balik-balikan niya. Kasahibil barid sayyarati ujurati mimma yataraddadu akthara waqtihi fi tariqil bainal buldan. Biya sin tao driver, biya sin tao magda-drive jeep, biya sin tao hati niya magpaparakan jeep. Kung sa driver, misa naman kung doktor yan, lamod na siya rito. Sababin sila yaon, in sila mataod in waktu nila hakaraan danan haut sin mga kahula-hulaan. Dahil nga sabab yato, manjariyat to hinangon nila in kasaron nila in waktu. Misan hakabuhi nila hinangon na sa dayat to. Wayron dayat tungi niya. Sabab masi sila yaw na pagtulak-tulakan haut sin hula pahula. Wa yajuzul musafiru jam'u baina dhuhri wal asr. Ini jama'un isab. Maka jarida isab hatta musafir jama'un niya in sabahayang dhuhri wan sin asr. Wa jam'ul bainal maghrib wal isya. Iwan hambukun niya in isa iwan sin maghrib. Inhati sin jama' ini di siya isab siya bukun siya kasaron, bukun siya haupuon, bukun indua hinangon upat, inupat hinangon dua, sa inupat upat da. Yan. Wa fi waqtil ihdahuma hatin ya hambuk waktu siya. Fa kullul musafir yajuzu lahul qasr. Akatan sin magtutulak-tulak damikyan manjari kanin haupun fa innahu yajuzu lahul jam'un. Maka jeresam niya jama'un hambukun. Ini atu pagpaluhay sin sarakan niya. Wa yaf'alu 'inda al-hajati, hinangon niya sa jabang on dengan hajat niya kalagihan na to. Iyan. Sababin niya on damikyan hipagpaluhay to ang mga tao magtutulak-tulak. Sababin to magtutulak-tulak mga kiulungan sa tala masigpit in tao magtutulak-tulak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwat at-Tabuk idha ihtahalla qabla zigh ash-shams bunatu din jungjung anta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inkaunan niya ghazwa Tabuk at inamin pagbunuin. Ida ihtahalla bang sila mag-igna sila qabla lazighu samhari amin di pa tumukbong insuka bukun sa limigid-ligid limigid-ligid bihan bangya to mihan na sa timukbong na bangya to simud na timugom na amin yan yung pagyanon. Limigid-ligid amin sambayang duhur. Bang siya timukbong-tukbong na sambayang asar. Long yawang sa pama kabla wala pa timutukbong in kuan, timutukbong in suka, taakhara duhna sabab nito maliit na in duhur. At niya bang sila mig wala pa timutukbong in suka, maliit taakhara duhurin. Litun niya na in duhur hatta yajma'aha ilal asin iwan hambu ukun na iwan asar fayusallihima jami'an sambahayang muna nakaroon wa kana idha ihtahalla qabla al-maghrib wa idha ihtahalla ba'da zigh ash-shams apabila sabmig sila puas na sin pagtukbong sin suga salla dhuhrun sambahayang muna dhuhr wal asr jami'an hambu ukun na nakaroon. Wa kana idha ihtahalla qabla al-maghrib ta'akhkhara al-maghrib hatta yusalliha Isa. Bangsa pa mamig sila wala pa si musudin maghrib. Qabla al-maghrib big na sila. Hatta yusalliha ma'a Isa. Sambahayangon nila nito iwan sin Isa. Wa idha ihtahalla ba'da al-maghrib bangsa pa mamig sila mapuas in maghrib na sambahayangon nila noon us-uso na ng Isa. A'jal Isa fasallaha ma'al maghrib. Utungon niya na us-uso ng Isa. Us-uso na ng Isa. Sambayang mo na dito. Yan. Mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amiyat yung tao magtutulak-tulak. Lana fa'idha najala musafiru fi athnaya safrin لراحة فالأفضل لو أن يصلي كل صلاة في وقت قصر بلا جمع
bang intaw nagtutulak-tulak, numaw siya hitunay na in sambahayang niya, afdal hisambahayang na yun kasar dengsin jama. Yan. Sumakawa lang ta, mubain jamaon niya hantara sin Zuhri wan sin Maghrib. Yan mga kiulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lunga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, innama kana al-jam'u li raf'il hajar anil umma. Sawabun nato din paghambuk sin sambayang yon, hipag-ig sadyasin pangligwat sin umma. Fa idha ihtaju jam'u faj'u, bang sila mawaya hambuk kun pahambuk kanila. Sababin hadith na kulluha tadullu ala annaha yajma'u fi waqtin wahid. Fi waqtin wahidin lirafil harajin anil ummatihi. Sabab in maksud sin hadith, ipapahambuk in waktu, amun hambuk in waktu yaon, biasin dua, asal iwan sin Maghrib, hambuk waktu, hasupaya sa jama' igin pangligwat sin umat niya. Mubarayat tulong tayo hambukun niya sa in sambat. Sin sambat, afdal in amin hambukun. Dami ka na mga tao na sasakit, makajariresab. Yajma'ud madda kama ja'atil bidhalika sunnatil yajma'ul muslim. Makajariresab lang tain mga tao na sasakit, hambukun niya ito. Bang biya so pa may kasigpit kanin mag-ail magbalikin biya kumuan kaniya amun biya amun umayla tawakan amun hawak tuyo magdatungin para sahan niya biya yan. Sa abu siya di maraming parasahan niya. Iyat tumanjari na raisab lang tawian hambukun. Amuin sambahayangun in Dhuhri wan sin Maghrib. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubahu al-jam'u bayna al-maghrib wa lisa khasatan lil husul al-matar. Damikyan. Manjari reisab ko magjama sin Maghrib wan sin Isa wang sa pama lawiluwa na lang tawang jumatuin ulan makusog tuod. Ayan. Ulan makusog tuod pag-usbi ang mga mangin hula makajari. At tawakan sa bahayang ding ang mga layton yan. Layton siya ba mulong jama ta'khir. Yan makajari reisab siya. Magsama jama ta'khir kita. So mura-mura mga kilungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pa rin ang mga wala ta nasabot. Sabuton na tuman magbalik. Biya mahawa na to din waktu nakawa tabihan. Na aun pa nilang taring ang mga salatul khawf sa bahayang sintao. Amoy miyumuka. Sabuton ta sababin ini mahaba-haba day sabang biya din hantang sin sambayang sintao miyumuka. So rito na itong manapatugtugon in nakawatahadlaw ini sambayang sintao na sakit, sambayang sintao nagtutulak-tulak atau nagtutulak-tulak yung sin sambayang sintao si masakat sa sakatan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.